Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas di tengah pembicaraan mengenai gencatan senjata. Hal ini lantas membuat Arab Saudi muak dan menegaskan seruannya ke Israel untuk segera melakukan gencatan senjata permanen di Gaza. Seruan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ke-15 yang diadakan di ibu kota Gambia, Banjul. Ia menegaskan masalah yang terjadi di Palestina harus menjadi prioritas utama umat Muslim untuk memastikan mereka mendapat hak-haknya. Faisal menyebut negaranya telah bekerja sama dengan negara-negara bersaudara untuk melindungi rakyat Gaza. Namun, agresi Israel di Gaza masih terus terjadi, bahkan menyebabkan korban jiwa terus meningkat. Maka dari itu, Arab Saudi mengutuk perbuatan Israel dan bersedia memberikan jalur yang aman untuk warga Palestina. Adapun dalam forum KTT tersebut ada 3 hal utama yang dibahas, yakni mengenai rancangan resolusi Palestina, rancangan pernyataan Banjul, dan rancangan dokumen akhir. מתקפה בעזה היא תלך חזק. המטרות שלה זה גם בעוטף עזה להחזיר את התושבים בביטחון, זה להביא את החטופים חזרה הביתה. מגננה התקפית בצפון, אתם עושים את זה בצורה מעולה, ואנחנו מכינים מתקפה בצפון. אנחנו לוקחים את האירוע הקשה של 7 באוקטובר, התעשתנו. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.